Guys, tengok ni guys. Pedal jenama terbaru guys. Kineo Boom Sport. Korang tengok dia punya packaging guys. Dia punya kotak memang cantik dan premium. Dalam dia macam ni, dia siap bagi 2 biji bola tournament, 1 grip, 1 cover kita punya pedal guys. Lupa pula lagi satu, dia bagi edge tape untuk cover kita punya tepi pedal tu. Okay guys, ini dia punya pedal guys. Memang cantik. Dia hadir dengan ketebalan 16mm. Surface dia carbon fiber. Memang kasar guys. Memudahkan kita untuk top spin dan speed up. Saya boleh katakan pedal ni memang the best. Ada power, senang nak drive, senang nak return. Control pun ada. Kalau korang nak drop tu memang korang boleh feel the ball lah. Memang saya recommend pedal ni guys. Korang boleh dapatkan segera guys. Mantap!